Si out of KZN siyale ngase-Free State kuneqembu laphayana esilitholile elabelaphi bendabuko linabantu aba-close to 8,000 lithe liyajoyina lonke lifikile laphana ngayibuka ngayithanda andiveli nothando lwami ngayibuka ngayithanda intombi andiveli nothando lwami ukuqala kwami ukuyibona ngayibeka ibendineste imali ngiyayifuna siyomukela umsholozi manje angithi labana bathi bona bayashiya sinandaba nabo sosala sinceke sosala sinceke siya ku-2026 sosala sinceke sosala sinceke uyayivumela uyayivumela abe ngaphi Khehlekelezi wekangenela ukuthi ukhehlekelezi usho ukuthini uthi wayekhetheleza izifo wawulapha izifo kamanye amazwi yebo uyabona manje angisangabazi ukuthi umbuso womuntu omnyama ubuyela kumuntu umbuso womuntu omnyama kuningi-ke sizokwenza ukulungisa izwe lakithi lokwenza ukuthi kuphele ukuhlupheka kubantu bakithi ngifuna-ke siphinde webaba uthe usubabalela abantu banokuthi sebengaphezulu asifuna ukubalela into engaphelele awusho baba sifuna ukuba nenamba eqonde ukuthi bangaki abantu esiba-organizile esikhathini esifishane nje ngikusho lokhu ngoba ngifuna ukuthi sebebalile bathi naw sokukhona 12,000 mayibabo kodwa ngiyo siyangena kwelethi izulu manje izulu umuntu omnyama kufanele ukuthi uma sekufika ukuthi kuyabalwa manje nobefuna ukurobha